Kahakasi Students Union Pogajing Lamjung President Ulambok Starwell Marngar baru General Secretary Donald V. Thabha bat kibai kelele ikendo hagajing khot jong menteri rangba ha secretariat. Ulambok Starwell Marngar ulong bagajing ekran bat menteri rangba kam shimla long basaiso negabam saiso nomor bu menteri rangba ulapan pau ban sakmi bnia agajing ajumut jang kaseng ban te lakam agajing wan rong kertep kibre kemna bar shapok gajilla. Ulang bagaseng kala ajingmut badai ban pendrung gi kendon gi perking hak Interstate Migrant Workmen Act ban penklan ya gajing perking ya gajing wanra gi nong bela ke benabar ke jela. Ulang bagaseng kala banjur ya gajing don kam ban pentri kam ya ke MRSSA jang kesem arajar kat nrio. Kat ba ya ke MRSSA ke beladep ban penkla thamai kampat yo ya gajing menjur. Ulitho ban kaliang menteri rangba ulap pentib ban selum ya gajing elang bat kiseng ki klik nong sensyar boper ban ekran ke bedai bat ke MRSSA. Unang ilam ka KSU ulang bana kaliang menteri rangba ulapan pau bu nang hab ban kemi bnia igijing ajing mut jang kaseng kumta ka baka sarkar jela kan kemi bnia ka KSU kanai beteng ban penlong igijing khandra haman lagi jaka haduk bani i bagi tagi an jang jela ki balong kat kum gijing ko aju pat ba ka MRSSA ka di menteri kam no ha ka jela. Ulang ru baka KSU kam syam lakran ai ka bedai baka jing syakot hajir gi dikhat ndrai ka lakran be tek tang halor kimat ki bakta ka jat benriu ha ka jing ya kendo badu menteri rangba. DPE itu sebagai lihat singi keladon ke jumpen yang merubah kamdon terubuk parmen. Hai kalau permit tin langkot bagi Interstate Migrants Women Act sampai sepat kemat kalau amen sekiru hak senam araja kabur. Di pembalong di suatu permit hot untuk gendong bak kila ban apply permit kan sanmut sejrong. Arjara kau ngiui ke sota jala wanra anjong ojong bahwa ban kiri nong teri hapan sista bata labor department hari bengi puli ya ketu ka an borak sakar jar tolong kadang plot sekolah di bila ajmut mata ya ka sakar ba kena penplan but incorporate mengikuti rule jong ka central act hatu to state act kan penting isu di hendrai no kaliang ka so CM ong ba haban examen ni kam di asrai na kaliang ni jong kaseng kumbang yang kat kanong rem bagani gede sipenta bangi jai kustucia asokar kalau bagarin menteri kam ya MRSA kat ba asokar ndi kadang bicara ya kata ANT di kacing ya keren hi ngomong ba miso ndai ngasong kali keren kolong tang sanpau bat kaliang ni juga seng ni si banwandu ngani ya teng ban hanra man bijaka haduk muni i bagi kakian sampai segala ya penhun tiba ya hap takum ke jengkwa bat kam tam jengkwa ban i bak MRSA kadem terkam no ko ngada kai ga baka sen na pelpa pat halal kenya ke jumsa sat hadir hak ke di nongilam hi ka jingban ya keren jungin tasni kam dai spang ke jeng yo sti subha na ka sarkar na ka police department lagi jingban keren jui kalau halal tu isu ti ka baka ngi fokus kalau ngi halal tu isu kita jengkot subha jong ka sarkar jong ka police department man ka pos ko lekin dai batang thamai ijia man ka pos dai songpat sah sarkar ke kamram ka menle kamram jungi genya sucia pada sarkar ini dengan keren mentantu bah hadin bayadap keren sepakan Interstate Migrant Women Act kamat kebangiban kalau itu ada sepangka ALT pada MRSSA andai usia makabananggong wong bah hikisi manwan maka jingit heria tai ka MRSA kami tangki sumarui dan langru ikut langru bisang balangru asarai usabu itu kuat tai fakhat itu bisang balang fair banyak keren lor tani andai kumbangi kli ya kai kata ka ba kasokar dia katun ko awapan paino ya kenika MRSA suka jalaru kampan long hai kita lanti basai badai impan i le jong hikmat kita ki kompon ko sekarang dia ringi ban ba balik komputer kam kita principal act yang no juga ajak kan tu hang tu ladon district task force ba kri dc top USP kan top pi borong sarsunong haman kita sik fair ai kum ngai so muka kata district task force kaya tang ni po nong ba solong haba kila fat kumba hiu kini kisnong beniter banyan berjumur teknik so to sa kui district no so bagdang tia thai di ni yeban ni sarkar ka ham so to namar ba jinglong jeman diberi workshop nasabar kirung jala jungi kan pot kansla ngan syutu ru kani ka an ka ba ora hantam sarkar ajar arfuru ngan syu patai bakai misyam ngilap tolong
dan ru ter pidon kibri kiba tang efek ru kimdan pankat ru kimdan adhar ru kimdan ngibe nang tu pilih po burni po infiltration cegit nang tu kiseu lai spa ang tu kiyo tu kapas te kum ta ki kolong ba ngasgo ba ya ka an hap sulong tek tu ka tiket lu pidro ngasgo ba ka kolong ke ikbam ima ma pediang mun so ya hap hiru ti in sapek ka sarkar kalle ayu ti rada kut ikam bangsu kut tajing eksamen te ngiru hap nangi eksamen sabar na kali ka sket triet kalau ikam yang ngedi dan pendek ti ka sarkari ka ong ba ni ban ba ya arjar khan riu ti laudan ke jumara amendment arjar akau adu poing lakren ni ong ba Menteri Kam sakaan saya mai pat kerti ke amendment lamar yo sa atrak saka sarkaran dia bat kesedandu ban lek wat sekejing bisa hari kala jia ba kalau tek kumbangi keren di mentaru dang keren be ta keju ba wat ke MRSA ru dang don ta jing emir jing ter ba sekarang dia ten keren su sakai tinggi jing tep marai lara kini kitang an ke bangi lakmi dan tigo dang skot eksamen tinggi ru ni le eksamen da ile da kam samaran